Bruno naar die kerk gegaan, Giovanna, het u weer bekeer daai dag met die invite, wat die iemand was verbogen invite? Ja, na een invite. En tussen die sterren. Ja. Oké, en toen ik van mij bekeer. Ja. Wauw, toen kan ik eerst bidden. Ik kan niet gebidden. Ik kan niet geroepen naar God doen. Ja, als ik wil bidden, dan is amper zo iets neem mijn keel af. Ja. Dan kan ik je bidden, dan denk ik nou, wat gaat er aan? En ik zei, Jara, hoe kan ik niet bidden? Allemaal mensen bidden, maar ik kan niet bidden. Wat moet ik doen? Ik heb daar aan hij flitne wat ik gebruik. Ik heb gebid en gevraagd, hoe kan ik niet bidden? Hoi. En die next oggend toe die God vir my doen. En ek kyk so en ek sien 'n kuits. En binne in die kuits in, binne in die kuits in, is daar 'n voeltjie. En wat ek die kuits oopmaak, toe vlieg die voeltjie verby my. Maar in die tyd toe droom ek hoe ek en my vriend jare terug ek en David toe speel ons in die bos. Toe vang ons die teppeltjies en goedes. Ja. Maar die dag, toe ons daar gewees het, en omdat ek vir God geken het, het ek literally, amper so, ek was kwaad vir God, ek het dinge gesê wat ek moet sê as 'n kind. En God wys my, die dag daar so, hoe ek aan die teppeltjies vang, en hoe ek praat daar en goed is, en God remind vir my van die tyd terug, en ek sê, Here, vandag, want ek het die tyd, soos amper so, ek het vir God gelaster, toe ek 'n kind gewees het, en God vat van my terug na die toe, en in die drome, die 3 droompies, en God wys my, in die middel van my bors, is 'n groot bosluis, die bosluis sit net hier, en ek sê, Here, die next oggend toe ek opstaan, ek gaan terug, toe ek en David in hy bos ingespeel het, daar het ek lasterlike goedes gesê, Here, toe ek 'n kind gewees het, en ek vandag doen ek belydenis van die sonde wat ek gedoen het, en die bosluis wat hier sit, is die sonde wat ek gedoen het, en dit kom ek kan gebid het nie, want daar was 'n sonde wat hier gesit het met my, al die tyd, en ek het dit nie geweet nie. En sinds dit time, wat ek belydenis doen, van hy amper so hy lasterlike goed wat ek gepraat het, en toe vat God hy bosluis weg, en all of a sudden, toe sê ek soos hy voel sê, wat ek die kind kom, en ek is vry om te bid. Ek was vry om te bid tot vandag toe. En wat God vir my die wys, toe gaan ek sommer terug na klomp goedes toe wat ek gedoen het. Ek was daar toe ons hy gedoen, toe gaan ek terug na literally, allemaal die goedes toe wat ek was alleen in my fletten, toe gaan ek lekker vrylik bid, want daar is niemand die, wat vir my kan disturb, of wat nou gaan hoor wat ek bid, ek het lekker gebelydenis gedoen vir God, en God het my vrygemaak. Ja, met jou vergewe, En toe begin jou journey mos nou met die Here. En toe ek nou literally bekeer is, en toe kry ek mos nou 'n job, en toe gaan ek aan Paren Island, en as van daar af wat ek begin op die trein begin preek het. Ek het nie gepreek op die trein nie, but it was just, I was standing in the carriage, en die gees van die Here kom oor my, en ek sê, Here, wil ek nog wat die mense wat sê van Jesus, ek kan literally voel, die gees van God, gees van die Here, ek sê, Here, ek draai in die roep, en ek sê, Here, en nou nie ek mense, ja, ek weet nie wat dan toe, ek strakel, as amper soos Jacob wat geressel het saam met God, as amper soos die, ek weet nie wat moet ek doen nie, ek wil, dat wil ek, en hy ook van, miskien, wie sê ooit is die Here? Hy gedagte nie opgekom by u nie. I could feel, it was the Holy Spirit. Yes, okay. It was so a warm feeling, it was a burning feeling. It was preach, minister, tell them about Jesus. It was like that. Kijk, toen ik die ijs breek, dus het history. En later aan, dus ik zo binnen in die ministerie, want preaching op die trein, dus ik zomaar in die carriage en hulle dag daarop.
Toe was jy nog nie by die Here nie. Ja, kyk, toe Ridwan prik op die trein, Ja. ek het college, ek Ja. het trein van college toe, en ek is nog in die leraar, you know, So. ek is nog besig met my dingetjies, en Wat ons het nie mekaar ek het nie vir hom geken nie, hy het nie vir my Ja. geken, you know, en hy tyd begin te ek nou roep, you know, ek roep op die trein dagga, en hy prik op die trein, you know, hy prik in die kerries daar, wat ons dagga roep, en hulle blaas maar die roep in sy gesig in, en hulle skries maar vir hom, brother, sy kan nie hier kom prikkie, gaat prik aan die ander kerries, kan sy nie sien, hulle roep dagga hier nie. En wat het jy You know, gedoen in hy moment? In hy moment, Wat hy begin terwyl hy prik, you know, vir my was dit net, hy doen maar nou net sy ding, you know, en vir my was dit nou net, ek doen maar nou net my ding. Yes. As ek nou hier van die kerries afklim, gaan ek maar nou net na my, wat ek moet Ja. gaan doen, you know. Was jy nog, ek het nie nog, like, hoe kan ek sê, ek het opgegroei om mense te respect, man, Yes. you know. Ja. En so whether hy nou praat van die Here, of whether hy nou praat van die ene of die ene, that is your business, man, understand? Ja. Dit is weer hoe ek het gehanteer. Ek het nie vir hom gesê, like, brother, hy kan nie. Daar was mense wat sommer net so spatlik gesê het, you know, wat miskien nog nie respect het om te sê, brother, hy kan nie hier prikkie gaan daar na die next keer iets doen, you know. So hulle het Ook, nie van, okay, out of, ons weet nie wat, hoekom hulle dit so gesê het, wat 'n plek hulle dit gesê het, maar die ding wat die is, wat vir my ook opvallend is, hulle hou die oproekie, because hulle hoor die broer preek, die woord van God, die broer is hier om vir hulle te vertel van die Here, maar hulle sê vir hom gaan preek, hy kan, maar hulle hou die oproekie. ja, Maar kyk, soos hy sê, die ek het respect een was revelation daar. oor daai, ne, oor dit wat jy nou vraag. Because, ook al hy tyd wat ek in die carriage en klim, Ja. dan kom hulle so by my geloof. Toe dan hulle wil iemand Ja, opvat. as hulle my dronk in die dag, verstaan, Hy sê, die next- Bybel, hy die- het vir u die so next oggend- opgetel. toe hoor ek net die Here sê vir my, don't worry, Mm. they did it with Jesus also. Ja. Dit is wat ek gehoor het. Is waar. So, ek het confidence gehad, Ja, want God is met my. jy weet nie dat die Here is met jou. Yes. Ja. Ek het confidence gehad dat God is met my. Halleluja. Understand? So, is waar. Daar was tye wat ek amper so te sê, gestoot was binne in 'n kerk. Ja. Veral daar wat hulle so daggel Ja. en goed is, dat God vir my laat prik het binne in hy treine. Maar kyk hoe, sê gou. So dit was nou wanneer u op pad weg toe is en dan het u sommer die evangelie verkondig. ja, Yes. op pad weg toe en terug huis toe, ja. En in hy tyd en toe bly sy ons nou by hom aan, en hom het nog 'n liewer hy tyd. So hoe het u versoen met u ma? Ek wil nou weer nog by die kerries gewees. Oh, wil jy nog ja, van nou afdwaal nie. Want voor ons nou by die ma, want ons gaan ons nog weg. Ek wil by hom Van hoe kyk nee, was broer, hy was in hy carriage waar broer Ridwan, voor ons nou wegbeweeg want want ek die in nee. Hy was mos nou in die carriage waar broer Ridwan gepreek het en so. Ja, hy sê nou wel, hy het respek gehad, hy het tyd en laat broer Ridwan aangaan, but still I believe God had a plan and a purpose with that also, want jy was nog in jou sonde, jy was nog onbekeer, en die broer het nog steeds kom preek daar, die Here het nog steeds vir hom gebruik, om my saadjies te plant in jou in. Ja. Maar ek weet nie of jy geluister het na wat broer gepreek het nie, but I believe you maybe prayed. Miskien het u, of obviously het u met die Here gepraat, vir siele om in te kom. Maybe het was bestem gewees dat hy ook daar is, die Here het broer Ridwan gebruik, dat om even te spreek oor hom, in sy toestand. Hy was vasgevang, hy was nog gesond daar, maar die Here het nog steeds die broer gebruik. Ek moet dit so sê. Hy is Kyk, God, hy use look, die Here out of my experience in that moment, you know, terwyl hy nou prik op die trein en ek roep my dagga op die trein, en ek praat nou van groenpype, en die slow boats, Hy met die kop wat met die die bierbottel, ja, hy groen, ja, ek het hy geroep. So terwyl ons nou daai roep, soos ek sê, sy boodskap het uit te gaan vir baie mense, you know, en in hy tyd man, het ek glo baie kere, like, as die boodskap vir jou is, that if it is meant for you that day will be your day, you know, and so,
Hy het miskien saadjies geplant vir my, vir wie ever nou, you know. Maar in hy season en op in hy tyd en wat ek op die trein was dit glad nie vir my nie because why? Daai was mooi 2014, 2014. Hy het mos nou obviously gespreek oor julle en goedes en so. Even though jy nie bewus was nie, even though die Here is so amazing dat die Here het nog steeds vir hom gebruik. I see it like that. Yeah, no, 100% and I don't dispute what you're saying. En vir my was dit like toe ek nou klaar is nou met college en ek is nou nie meer op die trein nie. You know, toe die Here nou my pad kom. Ja. Toe's my gebed nou, Here gee vir my vriende. Wat soos u, wat praat soos u, wat dink soos u, you know, wat in u se wat in reglyn is met u se woord. Maar wat vir my uitstaan is dat die feit dat jy amper soos 'n witness is. Ja, 'n witness vir die Bybel, like vir wat jy gedoen het. Want imagine die Bybel preek, is die evangelie op die trein nie. En hier is iemand wat in die field 'n pad gaan stap met hom, met sy ministry. Sins ons mekaar geleer ken het, connect ons net so. Toe jy nou vir hom ontmoet, vir die Bybel ontmoet, ek jy nie van gevra, was jy nie hy broer? Ek ken wie. Sy sê nie so hoe kom het. Moet jy nou ontmoet? Hoe so hoe het kom. Ek wil nou nie ons gaan nou weg waar hy moet nou nog gaan van sy ma se kant af, né? Maar want ek was hier in die tyd toe sy ma nog lewe was, ek in sy lewe. Verstaan? Toe ek na die Here toe kom 2018, you know, the 10th of March. En in hy season het ek 'n vriend gehad, sy naam is Brother Monre, hy doen prison ministry saam met ons. En ek ry toe weg die een oggend en ek stop by die stopstraat en ek sien Monre op verby my gehardloop en hy kom in 'n Bybel. En ek stop toe by hom en ek vra vir hom, Monre, ek sien hier sit 'n Bybel in jou hand en hy sê vir my, die Here hang nie meer op 'n kruisie. En ek dink toe, wat probeer hy nou vir my te sê? En die Here vat my terug. Ek en hy was saam gewees by die Catholic Kerk in Tafelsig. You know? Hang nie op 'n kruisie. Die kruis, alles moet hy weet. Ja, daar's 'n kruis, wat Jesus op hang. Maar die Bybel sê in him we live, in him we move and in him we have our being. Verstaan, hy is binne in ons. Verstaan, en toe hy vir my byslaan en ek begin te pad stap saam met Monre en Monre sê vir my eendag, kom ek vat jou na 'n ander evangelis toe en as daar wat hy vir my vat na die Doan. Toe was broer Ridwan, waar was broer Ridwan daai tyd? Daai tyd toe preek hy weer in die town center because toe werk hy nie meer nie, toe sy in die town center, toe sy besig gehad voor by Cambridge, né? Sy was eers by die Labour Department en toe beweeg sy Cambridge toe en so het ons vir hom so gaan ondersteun as ek nou nie werk nie, as ek nou kom saam met hom, you know, daar nou evangelize en whatever. En so begin ons 'n verhouding bou, you know, in Christus in. Maar ek wil nie nou wegdryf van wat hy moet praat nie, you know, ek wil hy moet. Nie maar dit taai in met julle verhouding. Ja, nee, ek verstaan wat jy sê. So that is basically what us, you know, ek vra vir Bro Monre, hy introduce my in Ridwan. Vandag doen ons al drie saam prison ministry. En nou is julle nou close vriende. Ja, met jou nou, sy is ook nog op prison ministry. En nou is ons almal sommer close vriende. Verstaan? Dit bring vir my op die volgende punt wat ek wil hê, jy moet praat oor julle al drie eintlik, en al drie doen dit, oor die prison ministry. En soos Ridwan wat in hierdie lewe was, soos u het nou voorheen gesê, vir u kan met enigiemand praat van u het experience, u weet waar hulle gaan, u weet wat omstandighede hulle vanaf uitkom en so. Vertel ons 'n bietjie meer van die prison ministry, so jy kan nou praat oor en broer kan praat oor die prison ministry, maar wanneer want jy het die broer begin ontmoet, as by die prison ministry, so wat het gelaat dat prison ministry gaan doen, waar hy opgekom? Okay, ek is mos geroep actually as 'n intercessor. So ek het altyd intercession gedoen in ons kerk. Hy was my mandate gewees. En in die kerk is prison ministry. En terwyl ek nou discover, okay, is prison ministry, en toe het hulle vir my een keer ook geïnvite
En toe hulle experience wat gaan aan met die man in die tronk en die way ek 'n boodskap bring is literally different as wat hulle altyd gebring het nie. Dat ek bitter as hulle nou kon preek het. But there was something different because ek het gespraat out of experience towards the inmates. En hy het toe gaan ons Heldestroom toe. En broer was maar Luka maar reeds daar. En toe hulle sien daar by Heldestroom, wow, hoor, wat praat die man praat van goed is wat Osie sou nou oor gepraat het. Kyk, hulle gaan net literally kom, gaan hulle praat oor die woord. Verstaan jy nou? Ek gaan kom, dan gaan ek praat van die woord, maar dan gaan ek praat van literally, waar hulle van hulle nou bevind op hy oomblik. Kyk, as amper so, ek weet nie hoe om het te stel nie, wat as amper soos, ek sit vir myself in hulle posisie in, waar ek saam met hulle praat, ek sit vir myself in hulle posisie om vir hulle, kyk as amper so, ek kom af na hulle level toe, as ek afkom na hulle level toe, en ek het vir hulle daar so, dan kan die woord maar kom. Dat is hoe ek literally elke tyd voel as ek prison ministerie toe gaan, ek gaan sommer diep in die saak en ek kom nie nog met hoekies en draaikies, ek gaan sommer diep in die saak, because ek weet hulle het nodig. Het is nie om vir hulle te judge, of vir hulle te manipulate, of te verkleineer, but it is to realize. They must realize. You understand? Hulle moet, as amper so, hulle moet wakker skrik. Because if the Lord could do it for me, He can do it for you. Hallelujah. En van daar was het ook history. Ja. En toe wil hulle nie meer vir my van die prison ministry af weet nie. And since then he was on the prison ministry. En vir my weer, like, toe ek nog vir hom nou ontmoet. My broer Monrey. Ja, my broer Monrey. But toe ek nog vir hom ontmoet, vertel hy ook een keer vir my, hulle het in prison ministry, you know, maar hy wil my een keer saamvat, because ons is nog bezig om te evangelize, ons gaan in die communities in, ons preach the gospel, you know, ons vat ons eie sound, ons nou kom in een area, en dan sit ons met ons sound op, you know, dan doen ons nou ons ding, en dan vertel hy nou vir my, aan die prison ministry, en ek sê toe vir hom, ek wil nou een keer saam gaan, you know, net vir een visit, en wat even, en toe ek ook nou die eerste dag gaan vir een visit, en dat my hart is vir evangelism, so sê die prison ministry leier ook nie, so maar die selwe dag, net uitgekom met die trompet, nee, ons soek vir jou, hier op die boot, you know, en ek meen, ek is nou, he was open to it. You know, when you're open to something, sy was ook open, sy kan al 2-3 keer sê, no man, this is not for me, but she discovered herself, hey, this is nice, en this is wonderful. Die siele wat daar binne is, die siele, het gaan wat, even over, like soos 'n dag se boodskap, liefde, you know, het gaan basically oor liefde, you know, because baie van hulle kom daar, baie van hulle is daar, hulle die visitors, you know, wat kom na hulle toe, wat vir hulle even sê, ons is lief vir julle, of, you know, ons gee om vir julle, you know, daar's baie van hulle wat hy het, you know, so ons kom net daar, om vir hulle boodskap te gee, wat ook om liefde en compassion, you know, en om vir hulle te wys, is nog nie te laat, because som van hulle se daar, hopeless, som van hulle se daar, weet jy wat 'n rigting, weet jy wat 'n kant toe, weet jy wat om te doen nie, you know, and so, die prison ministry is advise jou ook maar net, man, dat God kom in hy donkerste plek, waar sy jouself bevind, you know, in die donkerste plek waar jy is, God kom in die plek, you know, en hy bring die lig. Hy bring die lig, met die beroem, met die glorie, was in die tronk, hy was in die tronk, en hy vaar die Here in die tronk. Waar ons as mens net picture, die kerk is nou, waar dit gaan wees, maar die Here se liefde, oorkruis die hele aarde, en hy gaan tot die klein plekjes in, hy donker, hy ontmoet jou in jou laagste. Ek dink meestal dat God het gesê, man, die, wat het sê, wat jy elke tyd vir my, die Bybel gaan nie vir jou help, ek kan hoe opgegeet, ek kan het gegloed wat hy sê, wat doet God vir homself aan my geopenbaar. En daar toe kon ek weet, nee, dit is die waarheid. En ek meen, voor ek vir hom ontmoet, you know, toe ek nou op die trein sien, hy preek,
toe ek nou vir Monterey sê, toe Monterey vir my nog introduce aan hom, toe weet ek nou, nee, hierdie man stap op pad met die Here, you know, hy was so te sê 'n spieël vir my, because why, ek het nog geweet waar die Here hom uitgehaal het, ek het nog vir hom leer ken, you know, waar die Here vir hom uitgehaal het, en waarvandaan hy kom, you know, het vir my gewys, hier moet jy jou sokkies optrek, as jy in die veld wil stap van ministry, you know, en ek wil hy moet vir julle vertel, toe hy, die man begin te met die ministry week doen wat hy doen, you know, en het begin te ook by sy huis soek, you know, hy het 'n moeder gehad, hy het gebly met sy moeder toe hy die week het, toe hy die train preaching doen, en hy gebly met sy ma, en sy ma was die bekeer, you know, en hy kan deel van die, hoe sy ministry lewe, sy ma se lewe ge-impact het. So, die Here het die lewe kom red na die bende, die 7 jaar wat een pas ervaring was in die bendes. Die Here het die lewe kom red. Nou, wat was die reconcile wat gehad het met die moeder? Wat was hy proses? Van nog remember, het vertel voor je dat die ma het basically ook vir nie gelos nie, maar het by oupa groot geword. So nou, hoe het gereconcile met ma, of was daar 'n reconcile moment wat gehad het met ma? Okay, laat ek dit so stel. Die tyd toe ek in die tronk was, in die begin, en toe, het was like visitors gekry toe ek by Caledon gewees het, van Vrina, wat toe was toe, like, die Helderstorm toe gaan, Brandvlei toe gaan, Habakkuk toe sien sy niks meer Vrina nie. So, they didn't come and visit me. It was my mother who came to visit me. So since that time, I built a relationship up between me and my mother, and I decided if I come out, I'm going to stay with my mother. Kyk hoe mooi sê Here, hoe die Here julle verhouding restore, want hy was basically ek sal maar nou sê gerejected as 'n kind deur sy ma. Maar kyk, toe hy in die tronk was, hoe kom sy terug? Mense nou dink sy sal nie gekom het nie, geworry het nie, en kyk daar. Dis my ma's 'n moederhart, die liefde van 'n moeder. Sy het letterlik my hart gesteel. Yes. Toe ek so buite was, ek het 'n klomp geld en goedes, ek was niks te doen eers met my ma. Ek het so haar so klomp geld en goedes gegee, but she's now the one who took our money and come and visit me. Hy het my gebruik. It was 'n bietjie ver van die kamp waar hy was, né? As 'n Helderstorm was in Caledon, in Genadendal, as omtrent 'n uur se ry. Dis very vanaand. Het mos nou, toe ek dan kom bly by ma, right? En toe moes nou, was nog steeds in bende, so nog steeds in hy tyd by ma gebly. Nee, die tyd toe ek na my ma toe kom, hy is die tyd toe ek nou vir my Yes. Dis nou na alles. You know, besluit ek gaan die Here dien. Alles. Ja, so, dit was seker vir haar belewenis om te sien hoe die seun wat so pas gevang was in die bende, was, hier dien jy nou die Here. Dit was seker vir haar so mooi om te sien. Ja, nee, sy het dit sommer gesien. Because toe ek by my ma kom bly, toe het sy 'n boyfriend, en maar die boyfriend, hulle rook dagga en goedes, en hulle het sommer vir hulle plekkie opgesit om hulle dagga te rook, en die klomp characters en goedes, en toe het ek vir my ma gesê, mami, die mense wat hier is, en almal die goedes wat hier aangaan, is wat on, hier is mami se huis, en die lyk nou amper soos 'n drakhuis, of 'n pelapos, of die wat noem hulle dit. En die een het van die boyfriend sommer vir my gesê, die is my pelapos. Wie is die nou, Ronnie? Ja, en toe sê, okay, toe sê, mami, die pelapos moet gaan, is niks van pelapos is en goed te sê. En toe begin ek vir hulle te sê, kyk, ek dink julle moet my hier hoek en goed te sê. Verstaan, toe kan hulle nie verstaan wat nou aangaan nie. Kyk, ek kom nou hier met gerechtigheid, maar ek kom in liefde in, verstaan? En because ek kan nie 4 met 4 beklei.
En so het hulle elkeen hulle kampie geskuif tot die maar sy is heeltemal skoon was Ja. agterna. Ja. Maar soos ek verstaan, u het 'n moslim background. Was u ma moslim of was dit die pa wat moslim Nee. was? My pa was actually Muslim. Ja. My pa se naam is Ismail. Ek het ook eers geweet van Ismail. Toe ek in die tronk het kom, toe vra ek vir my ma, mami, wie is my pa? Ja. So. Toe sê my ma So vir my goed en verstandig. vir die eerste keer na 28 jaar, sê my ma vir my, jou pa se naam is Ismail. Ja. En jou pa bly daar in die Elsiesin. Maar jou pa se troot met 'n ander vrou. Die tyd toe ek vir jou gekry het. Ja. So that is my background from Yes. my mother and my father. Ja. Maar ek het nie baie lank gebly saam met my ma nie, toe raak sy siek en toe kry sy cancer. En tyd toe ek net begin te weet dat ons is in 'n burial. Ja. So I informed my uncles and Yes. aunties who is Muslim and Yes. Christian and stuff. And so they make me an offer, Yeah. Muslim brothers and sisters. Ja. To say for my listen here, we can help you, but in one condition. Sure. We're gonna give you a funeral. We're gonna give you this, we're gonna give you that, we're gonna give you all these things. But what do you say? To say fella, yeah, I'm happy and I, but on one condition, me also, my mother gave her life unto Christ. She believed that Jesus is the Son of God. So my desire is you must In church. bury out of the church. Ja. So they said, but they can't help you. Ja. Sure. So they stand up and they walk. Was dit nou, sorry, was dit haar familie of wie se familie? Haar broers, haar eie Haar Muslim broers, hulle Ja. Jo, so sy was Muslim. No, I told him, she gave No, her I'm talking about before she gave her life no, to she the was Lord. never So Muslim. she But was she also never- had a Muslim She background. only had, like me, Yeah, my name is yeah, Ridwan, yes. her name is Faldila, Ja. and my auntie is like Fatifa, but they are all Christian. Yeah, and Hima, So sien nou, jy het maar net Muslim name. yes, because they wanted all of us to be Muslim. Yes. But my grandfather said, no, Yes. these are my children, Yes. they are going to church. Yes, Okay. but you had a Muslim Type of grandma. Yeah, family. grandma, yeah. So you see, Daar the is ook grandma. okay. So die pa en die oma was nog getrouwd? Nee, die oma het 'n ander man, Muslim. Oh, gekry. okay, So they were okay. separated. Okay, nou sien ek waar But dit some kom. of them, One Muslim and some was. ja, some van die kinders het wou Muslim. It's Some is like- Muslim ja. and some is Chris. Oh, Ja, So ja, ja. this is how I So grew up. wanneer u man nou al lewe oorgee aan Christus? En in die tyd en toe ek by haar kom bly, Ja. to say for mommy, you need to give your life unto the Lord because of this stuff that So you met are die doing. evangelie vir die ma. Nobody was saved in that time. Ek was opportunist. Ja, jy was net ons siele is. Ek was is opportunist. reg. I was opportunist, Dit ja. is maar wat dit gaan. So yeah, so they walk. So you know what? I feel so bad because I don't know what to do now. We Yeah. don't have money. We are not in a burial. We have nothing. You know what? I went into my room. The very little thing that I know, I went on my knees Ja. So, and I cry out unto the Lord. amen. Kyk, ek is mos God se servant. En ek het Hey. geloof. Yes. Verstaan? Ek gaan in my kamer. Jo. Net toe hulle geloop het, Mm. hulle het seker net so 20 minutes or 30 minutes is hulle weg. Hulle nou kom met 'n Mercedes Benz, 'n mooi Mercedes Benz. These are eie broers and sisters who just told me now Ja. they can't help me if I'm Ja. going to bury out of the church. Sure. I felt so despondent. Yes. Yo, I just went into my room and I said, Lord, kyk ek het hy was amper soos 'n encounter wat ek het like never before. I just went on my knees and I cried out unto the Lord. I said, I don't have money and we are not in a burial. I Ja. said, Lord, please make a way for me. Help me. I need you to help me. I'm in a Wow. situation. Ja. My mother is dead. She gave her life unto you. Yes. I want to bury her out of the church. Ja. Ek het net so stryd gepraat saam met Ja. God. Ja. In 1 week,
in 1 week, in just 1 week, there was a lot of people that were just coming and bless me. Sure. They just bless me. They just bless me. I could hire a bus Sure. of 1,500 rand. I could bury my mother. I could pay the, what is it? Undertaker. I could do a lot of things. I could buy these pots of food. Yeah. And I even, from that money, I gave to a sister who was also in a predicament to bury her mother. Sure. That's how the Lord blessed me and came through for me in 1 week without me owning nothing to anybody. Nice. I don't like That's that. deep, right? Yes. That's deep. Yeah. And from there you went to the council to get the house on your name. Oh wow! Oh my goodness! Can I say this with you? Yes, please. I'm gonna tell you today what benefits are in Christianity. Yeah. The benefits that is in Christianity is that I sit here with a house, a council house. This house don't belong to me. We didn't buy this house. This house belonged to the council. And in that time, the man that my mother was married with, his daughters, sisters and stuff came to the council and said, listen, that house was our mother's house. And we have a lot of children with children. And there's only someone alone living in that house now. There's no E. Yeah, it's me. So one night, I was preparing myself to preach tomorrow on the train. And I just heard, while I was brushing my teeth, I just heard preach about Ananias and Sapphira. I heard that words. I heard it while I was brushing my teeth. Ik het nog vir my geprepare. Wat gaat ek môre verkondig op die trein? En ek hoor net preach about Ananias en Sapphira. That is in the book of Handelinge. Ananias en Sapphira het hulle huis verkoop. Toe hulle die helfte van die geld vir die apostels gebring en die ander helfte het hulle teruggehou. Die Bybel sê dat hulle mors doodgeval omdat hulle gelieg het vir die Heilige Gees van God. I went to the word that night, I studied that word, I went the next morning, I go and preach that word. You know what happened? While I was preaching that word, I came there by Cape Town, I asked people, is there anyone who want to give your life unto the Lord? Nobody came out. But on my way to work, I met a man. I think he was on his way to college or something. He said, brother, I want to give my life unto the Lord. He was not even in the train. He gave his life unto the Lord. So, the very next day I went back to the council. They said, listen here, we need papers to just show that you are working. So I went back to the work. I came back. While I was coming back from the work with my papers, I wanted to preach. The Holy Spirit said to me, no. I took out my Bible. The Holy Spirit said, no. I wil ek moet preek. I wil ek moet die Bible lees. I thought, what is happening? You know, there is something that if you have a relationship with the Holy Spirit, there's something that you know as a person that you must do or not do. So I was just sitting there, and all of a sudden I went into a trance. A trance is almost like you went into a kind of a slumber, sleep, whatever they call it. And while I was in the slumber, I saw a big angel. It was not a dream. It was not a vision in the train. It was an angel. My eyes was closed. I was in a trance. It's like the Lord opened up my eyes and I saw this angel. And this angel took a watch and he put it on my hand. And he said unto me, today the Lord is going to bless you. And when he put his watch on my arm, I just grabbed the watch. But when I grabbed it, I woke up in the carriage. I said, Lord, I praise you, Lord. I give you glory, Lord. Hallelujah.
Wat gaat nou nie aan met die man? Hy het dan nou net geslaap. Wat gaan aan met die man? But they didn't know what I just saw. It was not a dream. It was not a vision. It was literally happening in the spirit. Yes. It was happening like we are here now. Yes. Here can stand an angel. Nobody now will see it. But if the Lord open up your spiritual eyes, you will see it. Did they? You know what happened? Did they? I went to that council. I told them, listen here, here's my papers. So now this guy told me, listen here, you are only one in the house. Huh? There's other people, they have a lot of children and this and that. So what we're gonna do, we're gonna take you out of the house and we're gonna put you in another smaller house there in Heiderveld somewhere. Ek kyk die man so, ek sê, what? Nou staan hy op en hy gaan in, but there was a pen, die pen wat so vastgemaak is met die touwtjies, en hy write, en ek skryf hier op my hand, so Jesus geskryf het op die grond, en ek skryf hier, the battle is not mine, the battle is the Lord's, en toe sit ek die pen hier kon iemand terug, maar achter hom kon nog iemand, so 'n groot vrou, en sy het my papier, en sy sê, meneer, we see that you qualify not to rent this house anymore, but to buy it. Sure. So we give this house for you for 7,000 rand. 7,000 rand. 7 dik as 'n 3 slaapkamer is. Ek sê, Lord, ek aanbid vir God voor hulle. Sy is nog eens klaar gepraat. Ek aanbid vir God voor hulle. Sy sê vir my, listen here, wait. Sy sê vir my, you must come back to sign the sale of deed or whatever. Deed of sale. Deed of sale. Ek sê, yes, I will come back. Ek halo by huis toe. Ek kon deur die center. There's an old lady in our church. I told her just what happened now. She said, you know what you do now? Take the oil and anoint the house. Sure. I literally went home. I took the oil. Ek daar om my huis. Ek smeer olie. Ek gooi sommer die olie so op die grond. Ek bid en ek kat net die klere. Because why? God. Die Here dan gebless. That angel, that very same day, that watch that he put on my hand was an indication that in time, in time, the Lord is going to bless you. When the time is right, I don't know what will make it happen. That was your answer, my brother. I is nog niks way. 3 years went by. I found those people, listen here, when I didn't buy anything. When I'm going to buy this house, they put me on a hold. They said, brother, please relax. And it was not like hysterical because it will be a risk. Die besigheid agter die rug. Ek wil agter die rug kry. Ek is in haastig. Hulle sê net vir my, we will call you. Sure. After 3 years, they called me. They said, congratulations. You don't have to buy this house for 7,000 rand anymore. We give this house for you for 1,217 rand. 1,217 rand. I took the money that I had. I even sold a 3 rand. That lady that signed the deed of sale, she put that 6 rand or 3 rand by. And the Lord blessed me with that house. There's this house on my name. In my name. I just because I preached the message of Anania and Afira who sold their house. You see, there is something that happens in the spirit. When you do something for God in a certain way, He will bless you in another way in the same structure. That is divine. That is divine. It's like intervention, like divine intervention. That is favor from the Lord. Ek kan deel met ons. Wat het vat om die courage op te bou, om die evangelie te gaan verkondig so freely,
soos op die trein, like en op die straat. I can imagine dit is 'n ideale plek vir 'n klomp mense. Jy is elke dag op die trein, jy moet gaan werk, jy moet terugkom. But now you don't want to open your mouth because you're fearful wat gaan die mense dink, wat gaan die mense sê. Dis maar wat ons is as mens. En like wat vat dit eintlik? Moet jy net jou mond oopmaak en begin? Moet jy like hoe kom jy by 'n punt waar jy net voel like Okay, ek gaan nou according to my knowledge and my experience, I was literally called. Yeah. You see, it must be a calling Amen. upon your life. If the Lord sees that you have a desire to do His work, if the Lord sees that your desire is so strong, Amen. He will give you the ability. Yes. He will cover you with everything to do what He wants you to do. Because why? I know the Lord will never stop you of doing His will. If you can just avail, you must avail yourself. You see, and you know what goes with it? Prayer. Because if you ask the Lord, because like me, I was asking the Lord, there was a time that I saw people in the church of Jesus Christ. I saw people, they are so, how can I say, they are so blessed, man. They are really blessed. And they have ministries like evangelism. They are elders, they are deacons. There's some they're doing this. So I asked the Lord, what is my calling? What is my calling? What ministry? What is my ministry? Why am I here? What must I do? And God revealed all these things unto me. But you wanted to, you availed yourself, you opened yourself up. I even asked the Lord, what is my career? I wanted to know what is my career. All people in the church, they have careers. There's some that don't have, but what is my God-given career? Yes. And so the Lord gave me a dream one day. I was singing in a building. That building was raw. It was not painted. And it was just raw. And I was singing out of this window with a loud voice. And I said, Lord, what is this? And the Lord said unto me, you are a vocalist. I don't lie to you. And I said, Lord, no, what am I supposed to do? This was just after this, what I was asking, what is my career? What is my God-given career in this life? You see? Because sometimes we can be in a career that is not even designed by God for us. You see? And so the Lord gave me a pen. And when God gave me the pen, I write 128 songs. That is there in my house. In your house. Ik heb 128 songs. Wat nog geen release is. Wat nog niet gereleased is. He gave me a word yesterday in church when he was there by a conference about that lady. What did the lady say? The lady say, if you don't do what God told you to do, then lyrics. And lyrics. Yeah, if the Lord has given you lyrics to write down and you don't do it, then you are wasting your time. In other words, if God has given you a gift to play that keyboard and you don't play that keyboard, then you are wasting your own time. And we don't have time to waste, because why? If you look at a kettle boils, right? That water that comes out, or that vapor that comes out, the Bible says that our lives are like that. Like vapor. It's there now, and then boom, it's gone. You know? So the question is, as he said, is, what are we doing with the time we have left? If you have a gift from God, use it to equip others, so that others can equip others, so that others can equip others, you know, and that is how the kingdom of God carries on. That is how the kingdom of God moves forward. Because we are here to build one another. We are here to encourage one another. You know, and that is what the kingdom is about. You know, we heard this morning that how is our hearts? You know, how is our hearts concerning God? You know, if you have a kingdom heart, then you know that I know if I have the gift of evangelism and there's someone that I see that is willing and able to do what I am doing, then I'm going to give up my time for that person, to help that person, to equip that person, to go out to the streets, to preach the gospel of Jesus Christ. You know what this is doing in me right now?
this whole conversation here, it's like it stirred my Yeah. faith again. Yes, It it stirred my is. hope. It's almost like it stirred me up now. Yes, it's inspiring me because while I'm So- sitting here, my mind is running, Lord. There's souls outside. Yes. I'm sitting here being selfish. Like there's souls, young people lives is going to waste. Like they are dying. What are we doing here? Like we must go out. Yeah. You know, I feel like I mean, my faith is also being stirred, and like and even my courage. Like I'm having this courage to want to go out. You know, yes. About the Lord. The Lord Amen. actually made me also realize what souls is because I don't know. At my big age, I didn't understand members of a church and souls. So every time we went out, I thought in my mind to go make members. So that's why I found it very difficult to preach to the people or to talk to them or to ask like, do you want to give your life to God? Because I'm thinking about members and the relationship you're gonna have to build with that people. But then our pastor spoke about souls with us and what it is, the difference between members and souls. And I'm like, God, I've been wasting all this time. So now I'm like craving to go out to get that souls because I've wasted these other opportunities on thinking about members. Those who must be a part of the church will be a part of the church, but souls is outside. Yes. Like I now have this deep desires just to go out and just to go preach. And that's God's mandate, to go out and make disciples of all nations. Amen. Ja. And also, I want to add, dat die broer ook, like ek weet het is belangrik om te preek daar buite en vir mense te vertel van die Here, maar nou wat u ook nou die testimony gedeel het oor hoe hulle kom kyk wat in die prison en even die persoon wat die Here gebruik het om vir u te nooi, that also stood out for me how important it really is vir ons as Christene om die lig daar buite te wees, om die mense te vertel van die Here, om die mense te nooi kerk toe. Al wil hy persoon nie, al sê ek persoon ook nee, maar jy het jou duty as 'n kind van die Here. Want die Here roep hy persoon miskien, maar nou sê die persoon nee, maar eintlik sê hy sê nee vir die Here, maar daar sal dalk 'n dag kom waar hy ja sê. Verstaan? Hy saadjie wat geplant is, kyk soos met hom, ook hy was eers bekeer en broeder Ridwan het gepreek, maar kyk hoe die Here weer vir julle connect en hoe jy opgekyk het op die ouene dag na broeder Ridwan en hy was 'n spieël vir jou. So it tells me dat die journey met die Here, daar's purpose. Daar is purpose in dit. There is purpose. But the meeting or the encounters that you guys had, it's very weird and strange. Like it is literally God. Yeah. It was God. Yes, It was God. Yeah. From you seeing what the brother is doing later on, years after that, becoming friends, didn't even know the brother. Yeah. So it was really purpose. There is really purpose. Amen. Yeah, and in the season where hy in Bredasdorp het hy tronk toe gegaan. Ons was nou 'n paar maande terug in Bredasdorp. The people that knew him as the person that is catching on nonsense saw him in a different light. They didn't even know him. Recognize they didn't recognize him. But when we went there with like he basically went back with a different motive. Ons het daar toe gegaan en jare terug toe hy daar waarvan hy tronk toe gegaan het hy verkeerde dinge gedoen man. Maar toe ons nou terug gaan aan toe en hy nou as 'n nuwe persoon in Christus, toe kan ons nou raan toe gaan en gaan bid waar hy verkeerde dinge aangevang het. Ons het daar toe gegaan, ons het gaan bemoedig. Hy het gelê met iemand in die tronk en vir die tyd wat hy nie tronk is, ons het gegaan na hy person toe, hy person het gehuil, maar hy person het nie gehuil omdat om hartseer te wees, om te sien waar hy nou is as 'n person, en so kan hy nou vir hom gebemoedig het en soos hy sê 'n saadjie geplant het,
Because sy appointed time kan nog kom. Yes. You know, and so dit is hoe wonderlik die Here werk, man. Yes. You know, hy haal vir jou uit, maar hy vat vir jou terug daar waar sy gekom het van, sodat sy 'n lig daar kan wees, Yes. you know. And so it is awesome, man, wat die Here doen, you know, en wat hy nog gaan doen Yes. concerning evangelism. Amen. Ek glo ook die Here gaan nog julle dieper vat. Ewen met die Tron Ministry, daar's nog soveel baie dinge wat die Here gaan doen deur julle lewens. Soos broeder Juan gesê het, regtig waar my faith is ook nog gestir deur al hierdie testimonies, like mind-blowing. Like imagine going to purchase a house for 1,000 something rand. Like that is just crazy. En dan betaal die vrou nog nie, wat sê sy? Exactly. It's crazy. So wow, this was really a powerful testimony. I really appreciate you coming, my brothers. You really inspired us, and I know you're going to inspire those that's gonna listen to this podcast. Lives will change in the name of Jesus. But before we end, I want you to please encourage, look right into the camera, and encourage that young boy that is living in the Cape Flats or anywhere in South Africa, feeling like gangsterism is his only way out. I want you to please encourage that person. Yeah, listen, ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, wherever you find yourself today, you are maybe in a place of discouragement, you are maybe in a place of gangsterism, you find yourself with wrong friends, doing drugs, doing all kinds of things. Those are the things that will destroy you. Yes. Those are the things that will devour your destiny and your future. So my encouragement to you is today, make up your mind, make a decision what you want to do with your life, because your future is important, your life is important. Gangsterism is not the way out. Doing drugs is not the way out. Yes. Prostitution is not the way out. Those are the things that will maybe lead you to death, or they will lead you to go to prison for many years, or maybe you will get sick with like HIV and AIDS or cancer and all those things. So you have to make your mind up what you're gonna do with your life. You must be firm what you're gonna do with your life. So be encouraged today. Turn your life around. It is not easy, but open up your mouth and ask the Lord to guide you and to lead you into a right path. Yes. So that's my encouragement to you, young people. Amen. Thank you so much for that beautiful encouragement.